Mohinga par nolalo mwandu modhuro e mach manyo wang'o udigi otieno manyoro kendo omiyo ginindo e koyo. Nokawo jodak seche buora kane gitemo simo majno manokawo negi seche 3 simo makoro nochuno weg udigo oninde e koyo. Jodak ma Kericho kwa mondo mi ober chenro mar masiche mapoya ahinya to jogo makedo kod mach magiwacho ni ok oikore malong'o kedo kod masiche makamago. Moto ilianza kitu saa 4, nilisukia tu nikiamshwa na majirani wakipiga nduru. Tuko wengi. Nyumba yenye ilianzisha moto hakuna kitu ameokota, ametoa kila kitu, imechomeka kila kitu. Sisi yenyewe tumepambana, unaona hata mimi ni maji tupu. Nimezima na ng'ang'ana kuzima na mandoo. Tunaendea maji kwa majirani huko kukuja kuzima hapa. Tumefeliwa na county government of Kericho. That's the reality. Tumefika hapa kama ile maji ile nyumba haikuwa imeungua. Lakini sasa unakuta gari inafika, pipe peke yake haiwezi fika huko. Ikifika haina pressure. So kindly the service money and the emergency team, they should sit down and organize themselves. We don't want to see this kind of embarrassment next time.